Nuclear apocalypse sungchang hi movie an hrazi nga chuan alar veo ome Soviet Union tlak chiat nu atang pheka chuan nuclear war hi a thlen tak tak ring lo tu an tam ta hle maya masela nuclear bom tela chu kan la kol ang del dul sia heng te hi eng ti ka emo chuan kan la mang nge yang achan chu mihring hian aral thuam siam chhuat to zong zong hi ala mang veka chu po ama mihring pui te chunga vek ani heng kan bom la kol te hi mi pakhat su sulwanga me perani hlo chuan chana al om ngei dona khovel pum chiat theina nuclear war hi lo thleng ta se enge kan hmaba ka chuan om ta ang le scientist te chuan en china sang an kalpuina tangin thil thleng zui thei te hi hriat ani to a alo thleng ani ngai chuan khovel hi apa ngai le to ngai don lo ani Hiroshima atom bom thlak ani khan bom thlak ani atanga minute somni nuwa bom pu na hmun atanga mel som ani bel chunga khan ro dum asur ngala bom khu le bol hlo boru ka cham bang kha aron len thlangal ani chu tuin taksa ade chuan apu na hmuna ain alet za thokin radiation apai tamzoka radiation hi cancer thlen ngei tu ani a Marie Curie mother of modern physics anlo ti thin kha nuclear siam na man ro radium khoina sa ani a radioactive element lamlo khoi ma satu ani bok radiation wanga thi ani boka aman role not bu fel te hi kumsang khat sanga dang chu radiation level san lu tu ko wangin kutlongin khoi ngam alani don lo an ti ani nuclear bomang tho hi kan ni tinung tu khi ania solar storm lian thama wang hian leya electronic steel hi aboi thei ani nuclear bomma pu chia khan electromagnetic radiation siam suak ngalin chu chuan electronic steel le electric thil zong kha ati chengal vek don ani nuclear test ania apu na hmun atanga mel sang khat bel chunga electronic steel zong ati chevek theya hei hi tipal thil thuwa thleng pal nilavin heng ang bom na tho dan tur ve renga siam ani zoka tunlai bom te phei chu heng a hian ala thok na zok zuya heng ang zong hi cheta vek se siam thatnan tharuk vel ngai dona fritcha engma ida tha thei don lawa computera ithil da that zong po a chevek bokang kut tha thok thin po ni te rengin dam chuak po ni la electronic tel lo le tui thiang lim tel lavin tharuk chung chu idam ko chuak manangem le nuclear bom lo puaka eng tin tin emo ilo dam khut chuak lo ani point bom puakin oxygen na iral na sata wangte lumaron siam thu ta wangte khan tui halin isangal huam dona tui thiang lim in tlak om lo tluk ani dona in lo thei don silo damna chance in chle don ani bom puakin thachakna apek chu khan engkim kang thei zong chu ati kang vekanga boma thonat pole akang chetura tam mai don ani chung kang khu chuan boruak sang jok kilometer sompanga chunglam thleng chawin a inzar phar ngalanga chu ni eng point a chun tlang zo don lo le ngal eng tiang rei tur nge ti hi soithiam har khop maya ma se ko vel pum huwa panga he nuclear war hi a chuak ani phat chuan kumsom thum vel za chu ni eng reng kan hudon lo ani ni bere en tak lo chuan eng thlaima iching thei don lo hrim ti chu chiang sa ni a chumi pi alama bom kan ti pu tamdana zerin khovel lumzong hi atla char thei dona boruak lumzong hi celsius degree som ni thleng point tla thei tura ngai ania nuclear war chu vai chuan khovel lian a chepera kum khata tanga kum ni chung chu ni puya nei don lo hrim ani thlai an thi zawanga ramsai nan to tanga sahel ai chi an dam rei de hlekanga ma se chung te po chu dam kho chuak turin an ma ni sa an yangai mai thei bok ani ma se IHA ma chuan kan lut lawanga kumnga chung chu khovatin khovel hi atuam nge yanga ani na nga yanga khovel omlet le tur chuan kumsom ni panga tal angai don ani nun hi chunjom zel ani chuan enge lo thleng zel ta angle nuclear war so atanga kumni thum chung chu avot mai dona chumi pi alama thlipui kan la hriat ngai reng lo chu kan ma chon don boka hei hi khomol lam votin tuama se nuclear winter an ti mai hian tuipui la mero chidangin na athok thunganga alum don thowa chu chuan kan la ton ngai lo le hriat ngai reng lo thlipui chak mangkheng mai chuan le hi atua manga akuma kumtel chu min noi mia mai to don ani nuna tam tak chu hei hian alangei bokang ozone layer na satakin kan ti pop bokang bompu atanga kum khataral meu chuan ni atanga engzung hlo om tak local dang tu ber ozone layer kan ti chu a chedona
nuclear bomb kan nei 0.03% lek po hi tipu ani se ozone layer hi 50% chu a chhedon hrim sa ania ultraviolet rain khovel aswa sam tak chuan nuna nei dangte chu an te in an chak lawanga khovel hi alo lum le in pangai le ma se thlai chin tuma ni sa hnuaya I om rei po le vun kan sar dei da chance inga tual mai don ani I thlai te po chu ra chuwa turin I thar tak thei to chuang lawang real drama thi tur hi kan tam hle don ani khowat bok ni eng do ngam si lo tuin tur la cham boka kan om chia chuan mishing hian kan zedik tak chu in ramsa ang main kan kho salawang ti asoi thei lowa radiation zungza min ti chiat tur ngei masa pakhat chu plankton ania chu nuna nar pakhata kan nei ania tuipuya nungcha te chobul thut berani tuichung chu tle min dam ko chu nan thadeu tura ilo ngai ta ka radioactive pollution afangin engkim nuna nei chu eya hlo omsa don hrim boka real drama thi hamba kan tam em anga choin chu na anasa ang bokin tuithiang limin chu na anasa don boka ngai tu ngam po ani lo ni kan nei tur zong e tlak lo ani chung po in dam kho chok thei hlo maila ru kan sarwanga thi na chance asang em thomaya nuclear bomb atanga chemical pakhat in siam strontium 19 anti chu hi plu thamlek mu tham si lo min ti hlum thei tu tur ni si ania itaksa a lutin iru abe ngal chatanga dam kho chok zel po ni taila kan dam chung ni arei to lawanga piang sola naw shin atam em bokang ma se mishing nun na ero chu ti chimangin a om lo thung don ani hei no na chuwa to patanga kumnga chung chu kein food te botol chunga thil tuiril kan da thatmang te hian kan la dam kho chuak thei dona scientist and nuclear test na bula sodabur le beer and da ri chu an enchina radioactive kai thoma se mishing ti hlum na khop ani lawa anin chin po in atui dana dang lam deuh chau ani hetiang tho hian kein food ho po ani rin ani a leichung ri atanga tuilak chu ang chi te hi alain tlak vek don bok ani tuna hian mishing tluk le ting on riat kan tling lo dewa ma se nuclear war chok se mun nga thena mun li hi chu kan thi ani point engemaw za tlem te chu kan ladam chuak don thowa Chernobyl chiatna a khopui thita ang deuh hian khopui tamjok chu an omanga ma se dunna chu akal chunzom zel thawang khovele ro chu apa ngai to ngai don lo thung ani nuclear war hi kan ma chhoni ringem Bible in hun top lam tak bo chepa ulan hun tura khovel om dan tura soitanen po hian ain ang deuh rewasin lo lok chiam hian om zia om lo ma se thil thleng thei tura ro soilok thei ani boksi